Petrolamium crnojevići, Dragićević, Vuksanović i Surina je novootkriveni biljni rod i vrsta za nauku. Biljku je 2019. godine ugledala u pukotini stijene u Štitarima, opština Cetinje, kustoskinja Prirodnjačkog muzeja doktorka Snežana Dragićević. Fotografisala je biljku, donijela nekoliko stabljika u muzej i zajedno sa koleginicom doktorkom Snežanom Vuksanović iz Prirodnjačkog muzeja Crne Gore i kolegom doktorom Boštjanom Surinom iz Prirodoslovnog muzeja u Rijeci pokušala da odredi biljku. Tada su ovo troje prirodnjaka shvatili da imaju novu biljku za nauku. Posle 4 godine istraživanja, u koja su se uključili naučnici iz regiona i svijeta, biljka je dešifrovana i dobila je ime Petrolamium crnojevići. Petro, što na latinskom znači stijena, gdje biljka živi, lamium skraćenica od porodice Lamiace, porodica Nana, kojoj pripada, dok je ime Crnojevići dobilo po trećoj crnogorskoj dinastiji Crnojević, koja je stolovala utvrđenjem Sokograd oko kojeg biljka raste. Petrolamium crnojevići je zeljasta biljka koja raste u pukotinama stijena. U obliku je polugrmića sa brojnim stabljikama na kojima se nalaze zeleni usječeni listovi na drškama. Iz pazuha drški polaze 2 dvousnata cvijeta, bijele boje ili istačkana rozikastim tačkama. Petrolamium raste na maloj površini između sela Štitari, Đinovići, Bokovo i Kosjeri u Staroj Crnoj Gori. Zbog malog područja koje naseljava shodno kriterijuma Međunarodne unije za zaštitu prirode, ovaj lokalni endem je procijenjen kao kritično ugrožena vrsta. Najbliži srodnici su hiljadama kilometara udaljeni i žive na Himalajima, što nas navodi na sumnju da je ova biljka filogenetski stara vrsta. U toku su pripreme za zaštitu čuda iz Štitara, kako su mediji nazvali biljku, koja je izazvala veliku pažnju javnosti u Crnoj Gori i regionu.